Ni raporo yagejejwe ku nteko rusange y'abasenateri aho 80% by'iyi raporo ari ibibazo gusa. Bimwe muri byo harimo nk'ikibazo cy'itekinika aho usanga batanga raporo zarengeje ikigero bagakwiye kuba bariho. Hari nk'aho wasangaga ngo nko guhuza ubutaka barageze ku 105%, nyamara ubundi bagakwiye kugarukira ku 100%. Usibye ibyo hari n'ahandi usanga barahize ko ibyo bagezeho mu myaka 6 bagomba kuba babikubye kabiri mu mwaka umwe gusa, aha bakibaza uburyo bazabigenza. Muri ino raporo kandi bagaragaza ikibazo cy'amakusanyirizo, bakavuga ko ari byiza koko kuba yaragiye ashyirwaho ariko adakora. Aha abasenateri bakaba bibajije impamvu aya makaragiro yagiyeho. Ibyo bikaza byongera kandi ku bigo by'ubushakashatsi bya hano mu Rwanda ngo kuba nta na kimwe gishobora gukora ubushakashatsi ngo hamenyekane indwara yafashe igihingwa iki n'iki. Ariko ngo ibyo ngo ntago biterwa n'ubushobozi bw'abakora muri ibyo bigo, ahubwo ngo nuko abakora muri ibyo bigo nta bikoresho bafite, ku buryo n'abasenateri babasuye ngo babuze naho bicara mwanya wo kubona ibikoresho bakoresha. Twagize n'ikibazo cyo kubona naho twicara, nta ntebe bagira, nta pareye n'imwe bafite yabafasha gukora ubushakashatsi, kandi bose bafite amadiplome, harimo bafite za PhD bicaye aho ngaho. Tugiye Karama uretse ikintu batweretse kijyanye n'imyembe n'ihene bavanye muri South Africa ziri aho ngaho, ibindi bijyanye no guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, nabo ubwabo badukorera presentation baratubwiye bati ibyo tubabwiye tugize Imana muraje muzabikorera ubuvugizi ube batuvaneho cyangwa se baduha uburyo bwo gukora. Ikindi kibazo cy'ingutu cyagaragaye muri na raporo ni ikibazo cy'abaveterineri bavuga ko batazi gutera intanga nyamara barangije kaminuza. Hari ikibazo rero mwagiye muduha gutera intanga. Gutera intanga kono kuyewe iminsi 35 babebereye uko babitera bakayitera, none abashumba abanyagatari ko babizi bataragiye muri ubu rwose. Icyo ni ikibazo muri sukukurikirana gutera intanga. Umuveterineri waje kumutwara iyo bariye bamwereke iminsi 2-3 araza bitera. Niba abashumba abanyagatari babikora bataragiye mu ishuri bamwe batazi no kwandika no gusoma, none umuveterineri watiye kwiga bamuhaye impuza y'ikosi imwe y'icyumweru akabireba yanduka kubikora. Kugeza ubu kandi mu Rwanda yaba RAB, yaba Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'ubuyobozi bw'uturere, byose muri ibi bigo nta na kimwe gihuza n'ikindi ku mibare y'ubutaka bwo guhingaho hano mu Rwanda nk'uko byagaragaye muri ino raporo, kandi bikanemezwa n'iyi komisiyo yarimo igaragariza inteko rusange y'abasenateri ibibazo biri mu buhinzi n'ubworozi.